උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මැතිණියගේ සම්ප්‍රාප්තිය 78வது தேசிய சுதந்திர விழாவிலே இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ பிரதமர் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரி அவர்களுடைய வருகை இப்பொழுது இடம்பெறுகிறது. The arrival of the Honourable Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Minister of Education, Higher Education and Vocational Education, Dr. Harini Amarasuriya. श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराज्य गरु जनाधिपति अनुर कुमार दिसानायक मेहतुमागे संप्राप्तिय 78வது தேசிய சுதந்திர விழா நிகழ்ச்சியிலே அடுத்ததாக இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் ஜனாதிபதி மாண்புமிகு அனுர குமார திசாநாயக்க அவர்களின் வருகை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. We are waiting the arrival of His Excellency the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Anura Kumara Disanayaka. गौरव जनाधिपतिතුමා පිළිගැනීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරුවාගාමාත්‍ය සහ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මැතිණිය ගෞරව රාජ්‍ය පරිපාලන පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ඒ.එච්.එම්.එච්. අබේරත්න මැතිතුමා ගරු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පී රුවන් සෙනරත්න මැතිතුමා राज्य परिपालन पलात सभा सह पलात पालन अमात्यांशी लेकम एस आलोक भंडार महता टिवी हमुदापतिवरुण सह पोलीस प्रतिनिधिमान विसिन ஜனாதிபதி அவர்களை இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் பிரதமர் கல்வி உயர்கல்வி தொழிற்கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய பொது நிர்வாக மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் பேராசிரியர் ஏ.எச்.எம்.எச். அபேரத்ன மாகாண சபைகள் உள்ளூராட்சி பிரதி அமைச்சர் பி. ருவன் சரத்ன அவர்கள் பொது நிர்வாக மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் எஸ் ஆலோக பண்டார் அவர்கள் முப்படை தளபதிகள் போலீஸ் மாதிபர் ஆகியோர் வரவேற்பார்கள். His Excellency the President will be received by the Honourable Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Minister of Education, Higher Education and Vocational Education, Dr. Harini Amarasuriya, the Honourable Minister, the Honourable Deputy Minister and the Secretary of the Ministry of Public Administration, Provincial Councils and Local Government, the Commanders of the Tri-Forces and the Inspector General of Police. රටක වටිනාම සම්පත වන්නේ ජනතාවගේ එකමුතුකමයි. ජාති කුල ආගම් ආදී පටු අරමුණු වලින් නොබෙදී එකම පොදු අරමුණක් කරා එක්ව ගමන් කිරීමෙන් අපේ මුතුන් මිත්තන් රටට නිදහස ලබා ගත්තා සේම. ඒ වටිනාම පොදු ජන එකමුතුවේ පළමහිමෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පරිවර්තනීය වෙනසක් සිදු කරමින් උතුරත් දකුණත් නැගෙනහිරත් බටහිරත් යන සිව් දිග සිව් කොන මෙරට පොදු මහජනතාව එක්ව ගොඩනැගූ ජනතාවාදී නායකත්වයක් තුළ ආර්ථික සමාජීය දේශපාලනික ආදී බහුවිධ නිදහසේ නවමානයන් කරා මගේ ලක්මෑණියන් රැගෙන යන්නට සූදානම් වන බොහෝතක අභියෝගයන්ටත් අභියෝග කරමින් ගොඩනගමු ශ්‍රී ලංකා තේමාව සමගින් එක්ව නැගී සිටින ජාතියක 78 වෙනි අභිමානවත් නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය බලාපොරොත්තු වෙන
சுதந்திரம் அது ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டிய வழி. The Arrival of His Excellency, the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Anura Kumara Disanayake. ගොඩනගමු ශ්‍රී ලංකා තේමාව ඔස්සේ අභිමානවත් 78 වෙනි ජාතික නිදහස් දින සමරවලට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ සම්ප්‍රාප්තියයි.